Эгер калтырбаганы биздин бул сөзүбүзгө далил. Ошондуктан Жеңишбек Шамшиев өз чыгармачылыгына көйрө караган талант деп айтууга толук негиз бар. Айрым бир адамдар обон чыгарууну оңой өздөшөт. Табият берген шык жөндөм болсо болду. Обон өзүнөн өзү жарала берчү иш катары баалашат. Бул туура эмес. Табият берген шык жөндөмдөн башка дагы талбай изденген жеке түйшүк керек. Мындан башка кашкайган тунук адамгерчилик менен Alaykum tükündağım Atırıla qatlağını su Baraktatlarım Baraktatlarına canım Sudurat seni tallayım Görkönüp turatardayım Kuru vekin gelinin Yikin müştevim arnayım Oğuynu tolgun karagay Kogülün tükün baladay Ding büyük tiptik çokkular Erkelerin tümamaday Kar merdimde güzel Malçılar sodun sabır Oldum zaydı görküzün Al koygan sütürkün sür sabır Yoldoru talay yoldoru Konur mekin korgonu Yemgektin jalın çaşırap Elime jırgan ornodu Merinin artık özgöçü Nederini sensin özgönçü Kaparga gettim alıpsa Nisağının gayra görgünsü Kaparga gettim alıpsa Valıpsağının gayra görgünsü